Jan, sepi teman, dia orang bocah yang jailan. Apa lu nggak ya? Mau ketemu bocah nang dalan, tenggo jailan. Mau bocah. Gak buat kita kok. Mane-mane harus dilapi kena wanita sing ayu-ayu kok. Kan ugrap ya nih, mbak pet dadi kenggo jailan. Anu pet lagi apa kan aku bang pet alam bawa kok. Ya men kok harap-harapnya dilapi ngomongin cewek kok. Soalnya baik. Jagane pitenya ngoben sabun. Ya lah, wis mana? Jadi bebe pet ugrap, pet alam bawa be. Rasanya kayak ada yang gak beres. Apa pitenya dikerjanin lagi ya sama cekopior. Salah tak tilikin. Oh lah buset temenan hok awas bener ketemu dia percaya. Pancen mana-mana enaknya gue turu apa ya kayak nikmat ya. Kutil lagi turu gagah bae ya. Kutil turu bae sampe peline dah. Sing bener bae nek masa depan yang pecah ke priwe. Pecah ke priwe mau nasi yang prit kowe kok. Kok bagus, santik sisan dah. Pas bae mau pecah kopi orang ketemu antem nih. Ya kondisi dah. Kandinya nah. Orang masa maning. Mulai dipecah kopi no. Ya, gila bako. Kayak bocah kita tendang nih, tapi tendang. Bisa mikir lagi turut disentrik emprite. Kulit piyu? Yo. Pecah kopi apa ya parane bejo? Maju. Nah, ya percaya ketemu kia. Ayo, belum ngamain di maning kok. Anu berapa yo? Maju, cerpe-cerpe.